ubeyilento ebesibukisa ngayo mesifuna ukwandisa ithemba nokuyogqugquzela abantu ukuthi you can live ngescience. Uchazwe njengomuntu ebenentshisakalo kwezenzululwazi uSenamile Masango nobeligqiyazana lokuqala elinsundu kwelomzantsi Afrika ukuba ngusonzululwazi wenyukliya kwinkonzo yakhe yomngcwabo nebibanjelwe kwaNongoma KwaZulu Natal. Besicela uSouth Africa yonke isilekelelo ukunceda lo mntwana. Abazali benkwenkwane eneminyaka elishumi ethembisa kwiMpumalanga bacela uluntu ngokubanzi ukuba luncede kutyandwe umntwana wabo uMaster Prosper Mathe wazalwa ulwimi lwakhe lulude lujinga. Sinamkele kwindaba zethu Wandaba Ndodwa Ndamba noPhumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Abekho kwikhaya lokugqibela amathambo egqiyazana elaba lelokuqala elintsundu kweli lomzantsi Afrika ukuba ngusonzululwazi wenyukliya uSenamile Masango okaMasango ubhubhe kwiveki ephelileyo eneminyaka engama-37 kanti kukhunjulwe ngamandla intshisakalo yakhe ngezenzululwazi kwanegalelo lakhe kwinkampani iNEXA. uSenamile Masango ubelibhinqa lokuqala ukwenza imimangaliso kwezenzululwazi eqaqambisa intshisakalo yakhe ye-nuclear science. Kambe wazakhela igama kumbutho European Organization for Nuclear Research. uSenamile ukhunjulwe ngoxa bakhe ngomzila awushiya ngasemva kweli candelo. She was a firm defender, especially in terms of female rights, up-and-coming females. And she was very passionate about that area and making sure that the views of females are heard. Urhulumente uchazele kumkanikazi yezenzululwazi njengomthawelanga kwaNongoma nakwilizwe lomzantsi Afrika ngobubanzi. uSenamile wadefya all the norms and standards abekelwa abantu ukuthi you can't succeed beyond this. uSenamile esikhathini asiphilile wadefy ama-stereotypes ethu ukuthi if you are a woman you cannot go so far. uSenamile ehambe emhlabeni left us with nothing but good memories. Siwumnyango waka-Science, Technology and Innovation. Nathi sizothi siqemeke engeqiwantwala ngokuhamba kukaSenamile. uSenamile nathi ubeyi ithemba ubeyilento ebesibukisa ngayo mesifuna ukwandisa ithemba nokuyogqugquzela abantu ukuthi you can live ngescience. Usapho luthi ngaphandle kokukhumbula izinto abezenza liza kuhamba emzileni wakhe wothando nomanyano. Siyibonile impilo kaSenamile. Okwethu ukuthi siqhubeke lapho uSenamile agcine khona. Sibambane sizwane. Kambe zonke izithethe zivume ngazinye ngenzame zakhe zokukhuthaza izifundo zezenzululwazi ukuxhotyiswa kwabasetyhini kwanoluntu oluhlelelekileyo. Umphefumlo wakhe uphumle ngoxolo. Abazali benkwenkwana eneminyaka elishumi ethembisa kwiMpumalanga bacela uluntu ngokubanzi ukuba luncede kutyandwe umntwana wabo uMaster Prosper Mathe nowazalwa ulwimi lwakhe lulude lujinga. Abazali bacela uncedo ukanti sithanda ukulumkisa abo banentliziyo ezibuthathaka ngeli nqaku. Le nkwenkwana ifunda grade 5 iphila nale ngxaki isemlonyeni. Yazalwa nesimo esingaqhelekanga solwimi olude oluphumela ngaphandle. Abazali bathi sele etyandwe kahlanu umntwana wabo kwaye bayoyika kuba bathi wopha kakhulu xa etyandiwe, nto leyo imbeka emngciphekweni. I think about 5 operations and end up encounter those challenges that force us to stop because it's just too risky, as they said. And also experiencing too much bleeding. Amanina wasekuhlaleni azamile ukunceda kodwa ngenxa yongabikho kwemali ohluleka. Ngoku kucelwa uncedo kuluntu lonke. Besicela
uSouth Africa yonke isilekelelo ukunceda lo mntwana. As Nyathi Foundation siyakholelwa ukuthi omunye nomunye umntwana ufanele awuthole usizo when it comes to health issues, and siyacela ukuthi ukufunele ubaba umsebenzi akwazi ukondla umndeni wakhe. I know that there are doctors without borders as well. Maybe they will see this and then they'll come and intervene by the grace of God. Ugqirha Siphoso Xolo Ngodwana uthi le ngxaki inobuzaza kwaye idinga iqela logqirha elinokusebenzisana. Kule ngxaki yakhe anayo udinga ukubonwa ngamaqela ogqirha abazingcaphephe. Abokuqala ke azohlangana nabo nokumele ahlangane nabo ingaba kuthiwa ngama-maxillofacial specialists, ekuthetha ukuthi bona badilishana namazinyo kunye nobuso. Abazali bale nkwenkwana ineminyaka elishumi bamemelela kuye nabani na umSamaria olungileyo onokuthancede umntwana wabo kule ngxaki ajongene nayo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 noziphathelwa iNewsroom Africa, ndingulumka Bhekindawo eThembisa. Inkwenkwana kwiphondo laKwaZulu-Natal uAlondo Ngwenya sele iminyaka esilwa nengxaki engaqhelekanga yokudumba kobuso nenyawo. Kungoku nje umama kaAlondo ufuna uncedo kumaSamaria alungileyo kuba ancede umntwana wakhe, nanjengoko kudala engena ephuma kwizibhedlele zikarhulumente kodwa kubonakala itshintsho kwimeko yakhe. Kanti sithanda ukulumkisa abo banentliziyo ezibuthathaka ngeli nqaku. Umama kaAlondo Ngwenya kwiphondo laKwaZulu-Natal ucela uncedo lumandla kuluntu ngokubanzi emva kokudumba kungaqhelekanga emntwaneni wakhe ebusweni. Ngoku okudumba kunwenwele kwinyawo lwakhe lwangasekhohlo, nto leyo imenza angakwazi ukunxiba izihlangu. Le nto imqala emncane kakhulu ena-3 years. Sihambe kakhulu iGrace nomntwana kakhulu. Besifisa nje kusayama bangasilekelela athole usizo alekeleleke naye afana nabantwana bonke. Le nkwenkwana ifunda ugrade 4 ijongene nalomngeni welidlala mihla le. Umama kaAlondo uNtombi futhi Khumalo ucela uluntu ukuba lumncede. Ngicela usizo lokuthi umntana athole usizo, athole udokotela abazokwazi ukumlekelela enziwe i-operation. Lokho kuyokwenza ngijabule kakhulu ngoba into engiphatha kabi kuye ngoba esemncane kangaka. Into engiphatha kabi ukuthi usemncane uAlondo, emncane njalo ngifuna naye athole usizo angakahlukumezeki ngoba njengoba esithanda kangaka isikole esemncane akakaboni lutho. Elidlala likaAlondo likhula mihla le kwaye umama wakhe uthi kudala ehamba ogqirha kodwa akade ancedakale umntwana wakhe. Umama walowo wayengenele ukhuphiswano lonobuhle lukaMiss South Africa uChidima Adetshina ubanjiwe eKapa. uAnnabella Rungo kwathiwa akavumelekanga ukuba ahlale kweli loMzantsi Afrika ngoSeptemba unyaka ophelileyo emva kokuba kwafumaniseka ukuba wafumana isazisi sakhe ngokungekho semthethweni. Utyholwa ngokungathobeli lo myalelo. Ukanti ngethuba ebanjwa ebekunye nomntwana omncinci kaChidima, isebe lemicimbi yezekhaya lithi lifakana imilomo nesebe lophuhliso loluntu ngokuphathelene nomntwana. Ukanti lusaqhuba uphando lobuqhetseba ngakulo kaRungo. Mama kaChidima nosapho lwakhe babasematheni kunyaka ophelileyo ngethuba uChidima wayengenele ukhuphiswano lonobuhle lukaMiss South Africa. Abahlali abasindayo kumlilo wesakhiwo usindiso kumbindi wesixeko saseRhawutini nesatsha sangqongqa ngo-2023 bamemelela kurhulumente ukuba axhabashe ukufezekisa izithembiso zakhe zokubabonelela ngendawo yokufihla intloko. Abahlali babonelelwa indawo yethutyana eDenver kwaye ngoku baxhalabele ukhuseleko lwabo kule ndawo. Ngaphambili bathenjiswa ukuba baza kuhlala kule ndawo iinyanga ezintandathu kuphela. Amajantliziyo amemelela abasemagunyeni ukuba bafezekise izithembiso zabo kulandela umlilo wesakhiwo sase-Usindiso. Bathi amagosa kufuneka alungise umba wezindlu kwisixeko. Abantu abayi-76 babulawa phantse kwiinyanga ezili-18 emva kokuba isakhiwo esinemigangatho emihlanu satsha sangqongqa. Abanye abantu abaliqela bathi bonzakala yaye iintsapho ezininzi zathi zafuduswa.
over 500 days, and still people haven't got places. You know, I think President Ramaphosa arrived on the first day, and one of the first commitments was we have 3 buildings in the city of Joburg. The question remains, where are those 3 buildings? Kusenjalo, omnye wabo basindayo uthi uziva enganakwanga ngurhulumente. Impilo nzima kakhulu ngangikhona la kule building ngomunye wabantu abalimala kule building ngahlala esibhedlela and sizame kakhulu mhlawumbe ukuthi sikhulumisane nomasipala asitholi lutho. Elinenekazi lithi lachanwa yimbumbulu eyayisisivinini ngethuba kuqhambuka ingxabano kule ndawo. Esibidi yangena yadubula mina la eduze kwembambo. Ibullet yakhona ayiqalanga emkhukhwini wami kuphela, iqale komunye umkhukhu yedlula komunye umkhukhu yangena kowami yasuka kowami yedlula until le engidubulile okuyiyona estakhe kimi ngadubuleka ngalimala. Ukanti omnye umhlali nowasindayo nofihle inhloko kwisakhiwo esingaweyekanga esekufutshane uthi kungokunje baphelelwe lithemba. I-government eyethu ike yaba khona nyenyesho nanomongameli owethu uCyril Ramaphosa inkulu into awayithembisa wabuye wasitshela ngawona amabhilidi amathathu abekiwe esizawufakwa kuwo, kodwa ke wafakwa loyo naloyo. Kusenjalo iNPA ithi liqinile ityala layo ngakulowo utyholwa ngokutshisa esi sakhiwo uSithembiso Mdlalose. UMdlalose ebevele inkundleni izolo. Apha studio sihleli noMondi Swazi Mnguni nongumbhali wencwadi ethi The Journey of Spiritual Awakening. Le ncwadi ibalisa ngamahlandenyuka obomi, uthando, kuquka nobizo. Mondi, masikwamkele sisi. Ndiyabulela, ngicela ukubingelela wonke umuntu kwi-studio, ngikubingelele nayo sisi nabaphathi behlelo. Ngibingelele nababukeli emakhaya, ngiyabonga ngesimemo. Emnandi incwadi yakho ngeyona ndlela yaye ayibekeki tu phansi. Zithini izizathu zakho zokuba uthathe isigqibo sokubhala le ncwadi? Yaye ufuna abantu bafunde ntoni kuyo? Kushuthi nje ngidlule ebunzimeni obukhulu kule journey yomoya. Kulolu hambo lomoya ngabona ukuthi ngifuna ukusiza abanye abantu ngoba bengazi ukuthi sibaningi, kodwa bengazi ukuthi sibaningi kangaka. Ngifuna nje bengifisa nje ukulapha abantu ngokomoya, ngokwenqondo, ngoba uhambo lomoya likwenze ngathi une depression, impawu ziyafana. Ngibabonile kakhulu abantu, ngiyababona futhi belahlekelwa izinto, beshonelwa, belahlekelwa izimali, amabhizinisi, imisebenzi, ingane, amakhosikazi abayeni ngenxa yohambo lomoya abangaliqondisisi. Ngathi ke ake ngibhale le ncwadi ngempilo yami ngoba ngihamba lona lolu hambo, ukuthi ngichazele abantu ukuthi lunjani nolu hambo, yini abangayifunda ngami, nokuthi baphile, bambukele, nokuthi idalwa abantu abadala bakhona bayasihola, abasiphanishi, abasijezisi. Bakhona ukuthi basihole kule ndlela kumele sihambe, basifisela futhi izinto ezinhle. Umuntu uzibona njani Mondi ukuba unesiphiwo okanye unobizo okanye uphiwe abantu abadala, ngoba xa ubhala wena encwadini yakho uyathi ba wena waqala ukuba namaphupho neminyaka eyi4 cha uphupha ngenyoka? Yebo. Kunjalo ngiqale bengisemncane ngiphupha ngenyoka, kodwa nje impawu noma impawu nje ngazisho ziningi, ngeke ngizisho zonke njengami. Abanye baphupha inyonga, abanye inyoka zizefika endlini. Abanye amanzi kakhulu, siphupha amanzi kakhulu, abanye baphupha beye esikoleni, usuqedile esikoleni kodwa usaphupha ubuyele esikoleni. Abanye bavuka umoya emasontweni. Abanye baboniswa izinto njengami ukuthi ngibonisa into ingakafiki, ithi qala ifika sengibonisa ukuthi kuzokwenzeka into enje, whether enhle noma embi. Ziningi nje impawu. Abanye uthi uyathambela nje stradini uhlangane nomuntu wesiphiwo akutshela indaba zakho ukuthi wena kuukuthi nokuthi. Ziningi nje kakhulu impawu nezokhanjelwa ke zokushonelwa kwezinye izimpawu. Kuningi ngoba nesithembu size singene kube yizo izimpawu zabantu ukuthi wena uhamba nabantu abadala. Xa uthetha nge-spiritual awakening uthetha ngantoni? I-spiritual awakening singayichaza ngendlela ehlukile sonke, kodwa mina ngiyayichaza ngokuthi yindlela yokuvuka komoya, kokuvuka komoya nokuqondisisa kwemicabango, nokubona kwemicabango ukuthi nokubona izinto zokomoya hayi ngeso lenyama ngoba sila ngamaphupho, ngembono, ngemicabango. Lesike sithi intuition, kodwa usuke ubikelwa, utshelwa leyo nto.
usuke usuwazi futhi kunezinto ezikanje usuyayibona indlela ukuthi kahle kahle emhlabeni kukanje akusona kwesikubona kuphela ngoba sihleli kanje kunezinto ezingale ezijulile kule ndlela ye spiritual awakening. Kule ncwadi yakho Mondi uthetha ngokubaleka kwesikolo ufundile ntombi. Uyathi ba wena abantu bakho abadala wona bebekhuthaza ba ubuyele esikolweni. Ufumana ufikelwa njengalomazi babuyele esikolweni ngoba kumaxesha amaninzi siyasibona ba abanye abantu baye baphume phakathi esikolweni bangakwazi uqhubekeka nesikolo. Yebo mina bengitshela yonke into ngoba bengiqeda nje ugraduate iziqu zami ze-masters kwi-engineering. Nakhona kwakuyisilayezo ngitshelwa kodwa ngiyiphikisa ngoba ngitshela ukuthi hayibo into engaka ngibona ukuthi ngayikhona kodwa ngithe ngilo ngiyiphikisa base bekunene topic uyabona ngithe ngilo ngiyiphikisa lento yazi yafika ngomunye uDr we-engineering uDr Lutendo wangisendela imessage ngelinye la ngathi nje bathi abakini buyele esikoleni ngabona ukuthi kahle kahle kade izibika lento kodwa nje ngiloke ngiyiphikisa ngagcina sengihambile bangijangisa futhi yonke into ngoba ngithe noma ngigraduate kwakungathi ngiyayiphila futhi lento kuba kanjalo ukuthi ngiyibonile lento isiyenzeka ke manje ngempela emhlabeni. Uyasibalisela ngamahlande enyuka ezothando ingaba abantu abadala bayakwazi ukukhethela umuntu okufaneleyo uma uthandane naye kanye utshade naye. Yebo okwezinye izathu engibhalele incwadi idalwa zakukhethela umuntu ekumele ube naye and ngibonile encwadini uThingo lenkosazane bemkhethela uNdaba Ezitha lona eyiphikisa nayo lobudlelwane ephikisa kakhulu ngoba uza ngesimo uThingo lenkosazane angasifuni isithembu uyabona into vele nje angakaze ayicabanga ayifise kodwa nabantu abadala bathi nanga umuntu ukanje uyesithenjini bayakhethela kakhulu ngimphuphe kakhulu iminyaka ngimphuphe kakhulu ngimphuphe ukuthi ngimphuphe kwenzeka ukuthi ngimbone kwenzeke leyo nto ngike ngimphuphe ethola ukuthi ungisendela i-text vele ungisendela i-text wow into ejule kakhulu ngomoya uxhumana naye lo muntu ngokomoya umbonile ngisho inkinga zakhe umkhulakele noma engazi uyabona Mondi kumaxesha amaninzi abantu ababhinqileyo xa beswelekelwe ngamadoda iba ngabantu bokuqala utyholwa ingaba mhlawumbi wena yakuvisa njani lonto leyo yayi ungathini kubantu mhlawumbi abazibona bekuloo ngxaki nabaseza kujongana nayo mhlawumbi inzima and into ejwayelekile embi emphakathini mina yathi yenze ngoba ngaqala shonela baba bomntwana ngoba ngisho ukuthi le ndlela inobunzima ngashonela baba bomntwana hawu ngathi kusenjalo ngiyaqhubeka nempilo washona futhi lo wesibili kodwa ke kuloko wesibili kwaba nzima ngoba ngatholakala ngisolwa kuthiwa yimi engimbulele nje ngasolwa ngathuka kakhulu ngahlukumezeka kodwa kutheka uhamba isikhathi ngaqondisisa ukuthi yindaba bekumele ngihlukumezeke kanje ngoba bese ngil understand uhambo lami futhi lento lesigameko sithe sifika bese ngibikeliwe kodwa ngingatshela ukuthi ngayinto nje kodwa bese ngibikeliwe ukuthi kunohambo engizolithatha manje oluzoba nzima kanti vele lizofika kanti vele lanzima ngathuka nje kodwa kwangizisa ubhlungu kakhulu ngaluzi weight ngazaca. Siyabulela sisi kakhulu ngexesha lakho. Ngiyabonga kakhulu. Nansi Mozulu noThabile Makhaphela. Koske mamqwathi noncuthi kudeska yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkele bethuna edeskeni yam yayemozulu mna igama lam ndikuThabile Makhaphela ndiyinzwakazi yabathembu mvanje yenjenje imozulu nantsi ke sayikalo boyeli khaya sivule ngokuphawula kaloku lo mfanekiso wethu wokuqala ke ojonga ngokubanzi phaya kumfanekiso weziganeko zamvanje kumzantsi Afrika uphela noko phaya imeko iyabonakala kakhulu kuqweke kamanje kulo lonke lapho lapha eNtshona Koloni kwabazantsi futhi phaya eGeorge kwasekuseni kuyokucwenga mpela ngeva kwimini besonge imini yabo kwakhona pha ngomso ngamashumi amabili nje mbukeli wam akhathiwe sisithathu kanti xa sihlabela mgama ngokubanzi sijonga amaqondo wakho ke aphansi naphezulu sifike ngephondo lokuqala liphalona eMpuma Koloni njengapha kumantlawe laphondo ubuse Alvani phaya eKomane eJamestown kwasekuseni pha futhi kusanetha kuyaduduma nje yonke lantsasa ke lashumi nesibhozo naphaya koBurgersdorp ekuseni kuyacwenga ngamashumi amathathu njanani nansi bethina kwakhona imozulu phaya ephondweni elokumbindi ke apha emzantsi kuse-Free State amazantsi futhi Bloemfontein nombindi olaphondo kwasekuseni ngeshumi nje likhatshwe sisibhozo kanti xa ujonga ngokubanzi pha kwiMpuma ekuseni eFixburg ngo-16
yona ke yenjeje imozulu phaa ephondweni lasentshona koloni ngomso ngamandla futhi amazantsi eKapa lodumo kucwenge nje yonke la ntsasa ekuseni napha koWorcester kwasekuseni futhi nge-17 kanti phaa koFred Ndal zonke nje zakhe ngisacwengile yonke intsasa ngo-16 ibona baphila ngolu hlobo phaa ephondweni laseNorthern Cape ngomso ngamandla futhi phaa kwintshona yelaphondo eSpringbok umzekelo kwasekuseni futhi nge-10 nje likhatshwa sisibhozo kuyatshisa kuyacwenga xa bequkumbela imini yabo kwakhona ka-30 njani kanti benjenje phaa ephondweni laseNorthwest ngomso abazantsi futhi nempuma yelaphondo Bloemhof phaa kwasekuseni futhi zezotshizane zithe xhaxhe yonke la ntsasa ngo-20 kanti kuyabanda eKrugersdorp ekuseni ngo-18 nansi bethuna kaloku imozulu phaa ephondweni laseGauteng ngomso futhi amazantsi Vereeniging ekuseni futhi qabaqaba ngamafu yonke la ntsasa nge-17 futhi kanti xa bezawulala ngomso phaa eSpring kuhle nga-25 nje abelisihlanu kanti xa unyuka njalo ubukele phaa ngokubanzi ephondweni laseLimpopo ngomso kwimpuma yalo njengaphaa koPhalaburu ekuseni futhi nga-21 nje abenanye naphaa kumbindi welaphondo njengaphaa kaloku koPulukwane futhi ngo-24 ebusuku ubona ke sehla njalo ngokubanzi phaa ephondweni laphaya empumalanga ngamantla futhi koMiddleburg ekuseni sapha naphaya kaloku kumbindi welaphondo eMalahleni futhi nge-16 Emelo ngo-15 naphaa ngabande standard ekuseni ubekele ekhaya kanti kokugqibela xa sivala imozulu KwaZulu-Natal njengaphaa eNewcastle ekuseni futhi ngo-20 degrees naphaa koVryheid ekuseni futhi abitiwe lo mafu nge-15 kanti kokugqibela phaa eRichards Bay ngo-17 mna ndikuthanda kangaka xesha limyoli kamnandi mawethu.